هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیکی ده گرینگترین سرنوچه. ده 48 مجمرین بوریده پیاده 23 چکدارین داعش لروجاوای کردستان سربست بردانه و لهمبر پریان راضی بو سیستم خواندن یا رژیم اسد لدبستانان ورا خواندن. جگری سروک هفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه جهلوست امریکی همبر کردان ده گشبینه. انجمن خوجهی یا نفچه بلبلی یا عفرینی راگهاند جمافه کسوکارین دربدرین عفرینی دمسال زیتونان هلگرن. ترکیه کاروانه که لشکری نو برف ادلبی و شاند و ولات روسیه سیستم S-300 را دستی رژیم اسد کرد. دوباره سلاف پیاده ده سربست بردان چکدارین داعشی ده بردوامه هری داویجی ده 48 مجمرین بوری ده 23 گرتین داعشی جزیندانین خواه سربست بردانه. پارتیا پیاده و چکدارین بسرو ده سربست بردانا چکدارین داعشی ده بردوامن هری داویجی هیزن سوریه دموکراتیک قصد ین سرب پارتیا پیاده و بنابین کاریا ریوبریا خوصر هجماره کدنج چکدارین داعشا تروریست جزیندانین خواه سربست بردان. بروواجی پروسه سربست بردانا گرتین داعش جزندان قصد ین سرب پیده و کو پشتی نابین کاریا روسپین حوزن نتوا عربی و ین هندوران دهاتن بردان لگوری جدرکا سرب پیده و بلاف کریا و جاره رو بریا خسار نابین کاری جه تروریستین داعش را لبا قصد کر ایرو چارشمه 6 گرتین داعش یندن سربست هاتن بردان هر دوی درباره ده جدر نخوجهین سوری دوه بلاف کرن کو ببشداریا سروکاتیا هفبش یا کانتونا حسگو سرکرداتیا گشتیا هزین سوریه دموکراتیک قصد مالباطن گرتین داعش و بهماهنگی لگل مجلس العیان پیوندین لشکری ین سر بریوبریا خواسر یا سر بپیده و دبن دروشما آشتی و لیبورینه 17 گرتین داعش جزندانین خواه دول حسکی سربس بردان. سرکرده کی چکدارین پیدید آهنگا سربس بردانا 17 چکدارین داعش جزندانین خواه لپارزگاه حسکی گوتنک پیشکش کر دیده ناوی حوالان لوان چکدارین داعش کر. سرکرده پیده بناوی شیار حسکی ده مراسیما سربس بردانا وان چاکداران ده گوت. حوالنو ما هندک گرتی بردان او نگرتی بون بتنه موان فیری ری بازین خواه دوی جانه ده کر. او نجارای کمک و چاکدارین پیده چاکدارین داعش سربس برددن کو بهتری 800 چاکدارین داعش هاتنا سربس بردان لرقا طبقه و عین عیسا و دیرازوری. تروریستین داعش کو بصدان ولاتین کردستان سوریه شهید خسنه و مال و ملکن کردان تالان کرنه سربستین بردان لی خباتکار و سرکرده و علیگرین پدکسی و انجمنان اجتماعی کردی انکسی هنجید زندان پیده دنه جارن ویساوان ندیاره. لقامشلو ریوبریا دبستان بیانیا تایبت 20 میلیون لیرین سوری دانه تاکو ریبازا خوندنه یا بسر پیده و بسر بستی بده. جدرک تایبت جه باجار قامشلو جه آرکیره اشکره کرکو ریوبریا دبستان بیانیا تایبت لقامشلو 20 میلیون لیرین سوری دانه پیده داکو ریبده وان ریبازا خوندنه یا بسر رژیمه و جه پولا یکم تا آسا نواندی آنکو بکالوریا بسر بستی بده. بیکو ریبازا پیده لروجاوای کردستان یک و سپاندیه وره داین. دبستان بیان یا نواندی لنزیک تاخا طای کپرانیا و تاخی جنتوا عربن و ریوبر و دبستانی جی خضر العوید او جی جنتوا عربه. چکدارین پیده و دریا چکدارین سوتورو و دگف و بن پیکرنان ده لسر خریستیانان بردوامه. هری داویجی شربل گورگیس سرپرشت دبستان دجله یا تایبت لدریک رواند و پشتی 4 مجمیران جلی کولین و گف پیدانه او سربست هاته بردان. لروجاوای کردستان و به تایبت دوارا جزیره چکدارین پیده و ملیسین سوتورو یم بسر و اوا دمکا ایریشی دبستانین خریستیانان و ماموستاوری و برین وان دکن و بزورا چکان هنجتین بیسر و بر حولدن جاردی وان دبستانان بگرن لی روبروبونا وان تیکرن و جاردی تین وکرن هریداوی پیده و دریا چکدارین سوتورو ین پارتیا ایکیتیا سریانی و سرپرشت دبستانا دجله تایبت لدر که روان تو پشتی 4 جمیران او سر بس برده. جدر که تایبت جباجار دیر که اشکره کر روژا سشم پشتینی رو چکدارین پارتیا ایکیتیا سریانی
و بهزین سوتورو تین ناسکرن ماموستا شربل گورگیس سرپرشتی دبستانا دجلیا تایبت لدیر که به تومتا کو گورگیس رد کریا پرتوکن دبستانه ین تایبت به ربازن ریبریا خوسر یا سر به پیده و لسر خوندکارم بلاو بکه رواندو پشتی 4 دمجمیران او سر بس برده. لگوری هماجه داره چکدارین سوتورو گرتنا بسر مالا گورگیز ده پشتی 4 دمجمیران لکولین گفل خوارن اگر ربازن ریبریا خوسر لسر خوندکارن بلاو نکو لدبستانه نین داین دیوی بخن زندانه ده. پشتره او دمجمیر هفت ایواری سر بس بردان. هر درباره کریارن پیده و ملیسین بسر و دمین داوی ده لباجار قامشلوجی چکدارن سوتورو ین بسر پاتیه کتیا سریانی و ین بسر پیده و چالکوان و ویسکار دجبر سلیمان یوسف ده 3 مهانهان 2018 دا روان. لگوری جدرک تایبت شباجار قامشلو رجاوای کردستانی اشکره کربو که دمجمیر 8 ایواری چکدارن سوتورو ایریشی مالا چارکوان و ویسکار دجبر سلیمان یوسف لطاقا کرنیش کرن تا انجام ده نافبوری رواندو برف جهکی ندیار و برنه. هماجه داره تکس کر که چکدارن سوتورو کمپیوتر یوسف و هن آلاوین کسایتی ین تایبت جه دستا سر کرن. سلیمان یوسف سرکرده گیره خسنا آسوری یا دموکرات یه بریه و بدجاتیا خواهج سیاست و کریارن پیده را دیناس کرن. هر دوی مجاره ده 22 مهانهان 2018 ده هنگ چکدارن رونو خماندی کتنا پیشیا عیسا رشید سروک کمیته ربازن سریانی ده دماکو ایواریج مالا خواه درد کد به تندی لیدان و گفل خوارن. لگوری چالکوانن رجاوای کردستان او بویرجی به وی زنجیرا کریارن پیده و گریدایه. بریا دمکه جبر وان کریارن پیده و گرتنا دبستان خریستیانان خونیشاندانک دیجی پیده لقامشلو درکت. دیدا آلین رژیم و وینین بشار الاسد هاتن هلدان و بجاتیا اسد هات کرن و بزورا خواه خونیشانداران دبستان وکرن. ده لدوانا که تایبت ده جبو آرکه عبدالباسط تحمو جگره سروک هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه راگهاند که هلوستا نو یا امریکا لهمبر دوزا کردی لروجاوای کردستان جهه گشبینیه و دداما نهاده ولاتن یکیتیا اوروپای جی پشتوانیا دوزا گل کرد لروجاوای کردستان دکن او جی جبرکو برجواندین وان به پشتوانیا کردان بهستر و قواتر ببه. هلوستا امریکا براستی او دمکا نزیک ده او شغل دمکا یعنی سیمها دیتنا امریکا هنکی سر دوسیا سوری پیش ودشی تایبت بشتی او دو یعنی او ستافی گوهاتی دانی ستافی که گلکی گرنگا تجربه و گلک واره سیاست رجلات نابین ده هیا تایبت جیمز جیفری و طاقم پیرا و وزیر دروایی جو بومبیوجی اوانا جبراسی گلکی خودی رولا و توزانه جید جهوی استخبارات امریکی در رولکوی اساسی سروکی ویبو براستی امریکا ام گلکی گشبین دوینن دماغو ایرو رو امریکا در رجلاتی فرات و سوریا تبایی ده هیا بگومان ده ایرو دواری عسکری لشکری ده دو رجلاتی فرات لی محرمه دیده جی امریکا خودی رولا و خودی نفوزش بر نخوازه رولا روسیا و ایران و رژیم بشار اسد خورد به ایرو او بریار او گوتنا گوهات دانین پرپسیاری امریکی اینو پرسا سوری و کرد شاور کردستان عراق خودی رول بون خودی بکاتک بون راستی جویر سوریا رو اب جه گشبینه که جه خوشبونه که نه و ام رجلات نابین پرسا کرد و هنری کردستان هر چا پارچه ده هری گرنگا و اروپا و امریکا باش دشوپینه تایبت هکر هات و امریکا پشتوانه خورد دا کردا بگومان و کردخوری رول بن و ام هیوینه جگو امریکا و پشتوانه بده کردا و بگو ایرو هری نیزیکی اجنده امریکی و اروپی نا پرسا کردا و دوزاگل کرد و گربه لهمباری داعش و لهمباری ديمقراطیت اون ایگو بهتر نیزیکی پروژه و سیاستا روجلاتا کسین روج آوای اروپا و امریکا راسی خلق ولات اروپا و امریکا درباره داخوانیا امریکا لگل هر 6 ولاتن اوروپی و عربی جبو بلسکرنا چارەسەریya سیاسی لسوریه تگوتن کو امریکا کریزا سوریه بریو دبه نه چارەسەر دکه. دی 27 مهابوری ده وزارت دروی امریکی داخوانی هفبش بناوی خو ولات فرانسا و بریتانیا و آلمانیا و مصر و عربستان سعودی و اردن ده درباره چارەسەریya سیاسی لسوریه ده بلاف کرن. ده بانگ لنتو این یگرتی و اوفیسا شانده ناف دولتی جبو سوری استیوان دیمستورا کرن که دزوترین دم ده کمیته که دستوری سوری درست بکن تا که چارەسەریya سیاسی لسوریه دست بی بکه.
دوی درباره ده جمعه ابراهیم چالاکوان سیاسی دازانین جبر کو تنه چارەسەری لە سووریە divê birengê siyasî durist bibe bijardeya dewleta nemerkezî bijardeya herî tê pêşbînîkirin. راسين إيرانام دا تشتا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا والسعودية وأردن أو ومصر طرحت كي اعتبار بإدارة الأزمة السياسية يا سوري داني نا حلش كريزا سوري راني جبر خاطري تيجي ورادا شينوية إنه دستورك بيدانين بيا حلا سياسي دولت كي دا هوا في استقرار سياسي هبه في أو عملية جور وضع سوري بعملية سياسي هوا نهاتوي عملية سياسي جرق راس جرق حكومة انتقالي بشكل عندن تم سلاح من مكونات دوي حكومة انتقالي ده آلية تصويته في دوي حكومة انتقالي في بالتوافق والنب الأغلبية وأكثرية ونظام الأكثرية وأقلية دلدوانك تایبەت ده ji bo arkê Fêsal Yûsef endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê got ku stratêjiya nû ya Amerîka li Sûriyê stratêjiyeke pêşketî ye û Amerîka dixwaze li gor biryarên navdewletî û distûrî û hilbijartinan krîza Sûriyê û di nav da krîza Rojavayê Kurdistanê çareser bike. جارك دي إما أموك انجمنان اجتماعي كردي أم في فلكي دبينن تشتكي بيشكت ياج نريني أمريكي إيجو بريد 3 سالا دا جبو چارە سەریا سەری بەرگۆتەکەس پێن سەر بریارات 224 مەسەلا دەستور مەسەلا مافێ پێکهاتێ سووری تمانی ئەمجی وەک انجومان ئەم بینن دەبێ لەسەر ئاوا ببێ ئەوا گۆ هەنێک خاڵی باش تێدا هەنە جواناشی مەسەلا لا مەرکەزیەتی هەنێک تشتێدی هەنە ئەم قورت بکەن هەبوونا خوا گرانیا خوا کۆمیتا دەستوریدا ئەم جارێک دیتری ئەو نەرینی ئەنجومەنی یا بۆ نەرینا کوردی تەڤاییە ئەم بخەبتن و ئەم کاربن بگهێنن چ دریا دەستەیا تەفاوضێدا چ یا لژنا دەستوری و جواتا ئەنجومەنی داویژی یا چێبوو یاوێ ئەمینداریاوی گشتی بۆ دوێ ئەم مەسەلا قورت ئۆڤیسێمەی ئێگۆ معنی با مەسەلا کاروەرێنن وەمیل سەروێ بشغلن ڕێبوار ئەم کاربن دۆست و هەوالا بهتر شفرە بدنە پەیدەکردن بۆ پشتگرتنامە بکەن داخوازێ ملەتێ کورد و مەسەلا دیموکراتی وەک ئەم چاوا شریکن مەسەلا دیموکراتیدا ئەو مەسەلا دیموکراتی شریکاتیاوێ جیبجیکردنا مافێ پێکهاتە و ملەتێ کورد هەندروی سووریادا ئەو دیموکراتی بۆ بخوازێ وڵاتێکی ئاواتی دیموکرات وڵاتێکی دیموکراتی گەلک نەتەو لەناودە کورد ئێ بژماری خۆ ئێ ددوانە دوێ پشتگرتنا مافێوە بکێ ئەم وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی ئەمێ بەردەوام بن لە تێکریە خوات پەیوەندیە خۆدا و دەما شوێژی ئەمریکان ڕۆسی فەڕەنسی ئەڵمانی کەنەدی ئێ هەی تێم دیتن وامولۆ بهێوینە گۆی کەسێکن کار بێ مافی ملەتێمە دەرباس بێ یاژی ئەم بهێوی بن سەر تەسیحایەکی شۆڤینی یا یەکی خۆدی نەرینەک وەری کەون ئیرۆ وەضعنا ئەو ئەوضاعی انجمن خوجهی یا نافچه بلبله یا عفرین روجاوای کردستان بلاوکک دربار دمسالا نو یا زیتونان بلاو کر و تیده هندک یاسا و بریار نو درخستنه. انجمن خوجهی نافچه بلبله یا بسر عفرین کردستان سوریه بلاوکک دربار شیوه ریفبرنا مال و ملکن کسین گوش باجار درکتنه هر وها چناندنا زیتونان بلاو کر. دی بلاوکا انجمن خوجهی یا بلبله ده گو کوپیک گهشتی آرکه هاتیه گوش بو برجواندین گشتی اوش بو کنترول کرنا چناندنا زیتونان اوش بو کم کرنا دزیه جالیه هنده کسان و بریارک چارخالیش بوه که هاته درخستن. خالن و بریاره اوشی اون. یک ناب زیتون ورن چناندن و گواشگه کار بکن بریا بازی هیواده هان. دو نابه تو کرین یان فروشتن یان و گوهستن زیتونان وره کرن به ورگرتن مولتش انجمن بلبله به تایبت جعالی خدان دکانان و. سه او کسین گوش عفرینی درکتنه پیوست کس و کارنوان لگوری بلگه نیاسایی مال و ملکنوان بریده ببن. گو سیستمه که تایبت جعالی انجمن خوجهی بلبله جبوه که هاتیه دانین. 4 و انجمن خوجهی سردان همو گوندان بکه جبو رکخستنا ویکاری. انجمنه و بلاوکل همو جه و مزگفت و دبستانان جی بلاو بکه
û agadarî da got pîwîst e hemû alî pabendiyê bi vê biryarê bikin yan jî wê werin siza dan. Hersî encûmenên Cindersê û Bilbilê û Şiyê belavokên taybet bi demsala nû ya zeytûnan û çawaniya bikaranîna gofaşgehan belav kirine. Lê hişta encûmenên Raco û Mabata û Şera Tu Bilavok derbarê vê yekê belav nekirine. Serokekî nû ji Encûmena Xucehî ya Efrînê re hate destnîşan kirin. Ji dereke taybet ji nava encûmenê ji arkêra ragihand ku endezyar Mihemed Saîd Silêman li şûna Zuhêr Heyder wek serokê Encûmena Xucehî ya navenda Efrînê hatiye destnîşan kirin. Endezyar Mihemed Saîd Silêman Kurd e û xelkên navçeya Bilbilê ye û ta niha sedema dûrxistina Zuhêr Heyder diyar nebûye. Ramangaha Sûriya mafê mirovan ragihand ku grûpên çekdar li Efrînê fişarê li ser derbederên Xutaya Rojhilat dikin ji bo derxistina wan ji bajêr û bicihkirina malbatên xwe di cihê wan de. Binpêkirinên grûpên çekdar li dijî sivîran li bajarê Efrîna Kurdistana Sûriyê berdewam in ku li gorî agahiyên hatine belavkirin got ew grûp fişarê li ser ew kesên got li bajarê Efrînê hatine bicihkirin ji bo ku derkevin ji bajar. Li gorî gorawangeha Sûriya mafê mirovan ed raporteke xwe de belav kiriye got grûpa Feylaq el Mecid Hewl da ku çar malbatên derbederên Xuta Rojhilat yên ku li Efrînê dimînin desteser bikin. Lê grûpa bi navê Sultan Murad nehêla ev yek were cîvecî kirin. Rawangeha Sûrî beriya niha jî di raporteke xwe de belav kiribû got bêhtir ji 200 malbatên Xuta Rojhilat yên ku li Efrînê bi cih dibûn ji ber fişara grûpên çekdar ji bajar derketin. Ev fişara got grûpên çekdar li dijî derbederên Xutayê dike ji bo derxistina wan ji bajar e û bicihkirina malbatên xwe li cihê wan. Got ev yek bûcihê nerazîbûna wan derbederan û hêla beşek mezin ji wan vegerên bajar û bajarokên xwe li Xutaya Rojhilat. Rawangeha Sûriya mafê mirovan belav kiribû got di 13 Eylûna Bûrî de fişareke mezin li ser derbederên Xuta Rojhilat ji aliyê çekdarên Cebhe Şamiye hatibû bikaranîn. Got encama wê fişarê de 15 malbatên Xuta ji Efrînê hatin derxistin. Binpêkirin û fişar ji aliyê grûpên çekdar li ser wan derbederan di 29 Tîrmeha Bûrî de dest pê kir. Dema got nekokiyek di navbera derbederên Xutaya Rojhilat û grûpên çekdar derket. Got navbûrî daxwaz ji wan derbederan kiribû got ji bajar derkevin. Lewma nekokî derket û şer û pevçûn di navbera wan de hate rûdan. Rawangehê her wiha belav kiriye got 12 Hezêrana Bûrî de jî grûpên çekdar 7 malbatên derbederên Xuta ji bajarê Efrînê derkirin û gefa girtinê li wan xwarin eger hewla vegerê kirin. Rawangeha Sûrî dawiya raporta xwe de belav kiriye got derdora 400 malbatên derbederên Xutaya Rojhilat yên ku li Efrîn û Idlibê bicih bûne xwe amade dikin ji bo vegera bajar û bajarokên xwe ji ber kiryarên berdewam yên grûpên çekdar derheqê wan her wiha kêmbûna alîkariyê ji wan re. Jê destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji bo bajarê Efrînê wan grûpan fişar li welatiyên Efrînê kirin ji bo got derkevin ji bajar her wiha rêgirî li vegera wan jî kirin û derbederên Xutaya Rojhilat li şûna wan bicih kirin. Niha jî ew grûpên çekdar fişarê li wan derbederan dikin ji bo bicihkirina malbatên xwe li cihê wan. Wezîrê Derve Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku dem hatiye çekdarên YPG yên bi ser PYD ve ji min bi cê werin derxistin û bajar ji bo xelkê wên yên Xucehî were radest kirin. Wezîrê Derve Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku dem hatiye çekdarên YPG yên ser bi PYD ve ji min bi cê werin derxistin û bajêr ji bo xelkên wê yên Xucehî were radest kirin. Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê Derve Tirkiye di lêdwanekî de ji bo rojnamavanan di çarçoveya bejdariya xwe di civîneke serkirdeyên danûstandina stratejîya welatiyên Rojavayî Belqanê ku ji aliyê dîdargeha cîhanî ya aborî li Swîsra hatiye li darxistirin, duh amaje bûyekê kir ku hûn derengî di xişteya demeya dewriyên hevbeş ku biryara navbera Tirkiye û Amerîkayê li min bicê werin li darxistin heye. Oğlu serbar kir ku derengî ji aliyê Amerîkayê veya. Lê nayê wateya ku rêkeftin bi asteka nebaş birêve diçe yan jî qet birêve naçe û niha dem hatiye ku çekdarên YPG yên ser bi PYD ve ji min bi cê werin derxistin û ew bajar ji bo xelkên wê yên Xucehî were radist kirin ji aliyê rêveberî
و یقینین اولکاری و او گوت گرک او رکفتن به امریکایی را به پیشی وره بجی کرن. روژ دوشنبه بوری سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جی گوت بو که ارمانجا ولاتی وی یا به پاکش کرنا روژالاتی چم فراته جی چکدارین یه پگیه. تنها لنیزیکی من بجه ترکیه 53 دورین خود چارچوبه رکفتن خو به امریکایی را بره و برنا. اولوگوری راگهاندنا ترکیه کنها آمدکاریش بو راهینانین هفبش به امریکایی را جبو پیکانینا دورین هفبش لمن بجه دقونا غوخایا داویده. بله تماشاوان هجا لسر روشا عفرینی نهام میوانداریا برز محمد سیدو سروک انجمن خوجهی نافچه بلبلی کریه دم باش مامسته دم باش مامسته سالا نو یا خوندنی دست پیکر گلو هون وک انجمن خوجهی نافچه بلبلی و چه آمدکاری جبو خوندنی ورزی نوی خوندنی لنافچه و بعفینی بگشتی کریه تمام دمتا وتمشوان برنامج أرجع هميان خوش به دم باش سالا نودا يا خوندني ما دبستانين خو همي آماده کرنا و هین جوانين بيترم تشتين جو لازم جا عمليات تربوية وتهذ آماده دكن ما 20 شهر دبستان ذكرنا نهار نافشايا بالبلة و حجم دورش خلقي خوج خوندكارين خراب درای بابر سیمها دوره تکسیفی مجموعه را چکری ما ناوین ما مستعین خود تف ما پجراندنا ام لبنده موافقاتنا و گو تعیینات نو دست بی بکن اف ما مستا دمک نزیک را هر کس درای دبستان خو و جوا ده روزا و وردادا ما مستعین ما هر کس بشکل که مؤقت دبستان خود دوام خود کن دبستان خود دکن پشتی کار و خبات چه بوا گو دیوار مکتب خود تواهی با علیکاریا شاگرتا با علیکاریا خدان شاگرتا با علیکاریا انجمان خوجهی الجمع بتف بویاغ کرن خلاص کرن بهتری دبستان ما آمدنه ام دبندر گو پیرتوک ورن بناف دستین خوندکارین مدابن گو ام برولا خو وقتی خواستنم پیرابن باشه بگشتی رجا دبستانان لنافچه بلبلی چند بون بریا شر و چند نها دواره کار دانه یعنی شاگرد یعنی خوندوان دچنه ور و چند نها تنه آماده کرن یعنی دبستانی کراستی زیانی هاتو بون دما شر ده دما کبن دا لجمع چلو 5 گوند نافچه بلبلی هنه جوان جندن بتشوكن دبستان لي تنبون مرحله سنويه بالبلي باكافن دا تنبو فنهال بالبلي مرحله سنويه ما دبستانك فيرمي مع مدكري جوان را لجندي كوتانا وهجمره طلاب سنوي هجر زياده تربه ام دبستانك سنوي مركزه بالبلي جي ذلكن ومع مدكاري كري 5 اعداديات جي ما ذكرنا بجمره دبستان هميان ديشتي سيود ديا جوان جمع 20 شهر نها ذكرينا وفا چندن مانجي دمك نزيك دا ام آمادكاريا ام ترميم وان دبستان انجيا خلاص بكن ام جوان جي ذكن ام بهيفينا جو خورتن ما جوان ما خندكارن ما تبي خوندنه ببن دبستان با نزيك ببن جو كان من د پیشروج دا برو لگه خو وقت اركه كي بيرابن باشه سیستم خوندنه و به چه زمانی به گلو بعربی ترکی یا به کردی به تمام منهاج هي نافلا بيمت او آمده بين دمك نزيك دا منهاج حكومة السورية دمكية بزمان عربية وزمان كردي وقت زمان 4 ساعات هفته كده حر صفقي وبي تدريس كرن وقت زمان هون اصلاگیان دواره رجاء ما مستایان دا نو بینن گلو ما مستا هنه کو فری شاگردان و خوندکاران بکن طبي دفا قناغ عفرين رنجين كتلي وبالبلجي بارك جاية أستنجي هنا خلق ما روشنبيرن ما أو ما مستين ما نحجمار فرجوان دركتنا دربي ولات كسي جو هيا أم محاولات كن أم استعانة بجيا بكن جي كسي جو ميوان هرمي يجو لاجئنا لجمع كسي خديه هرمي ويجو هنا كسي يونيفرسيتي فيرا جامعي فيرا معاهد فيرا حتى جو بكالوريا فيرا بن محاولات كن جيا تبي خوندني بكن
باشه درسن کردی واناین کردی و کیجا من گلو تنها آماجه بکر تا گود 4 ساعت بن و 4 دمجمیر بن تمام اف زمان كردي وقت زمان وي بي تدريس كرن منهاجاتي آمد كرن جالية كسن روشنبير وجهاتي يد زمان دا كارو خباتا خودكن كردن كردستان تركيا لتركيا فهن دي جامعات دا تدريس كرن جامعة بنغولي اونا منهاج حاضر كرن او منهاج بي تدريس كرن باش نها روشا گشتي يا نافشا بلبل چاوايا روشة بلبل نورمال مقارنة بناحية اندرا مقبولة بس مشكلات ما بتشوك هي خلق بلبل بتريوان باجاري بلبل درفاي بلبلنا هن جوان العفرين خلقتيها مالوان ام بهبينا دم كان نزيك دا ومسم جيزيت نزيك بو عالم وغير مالين خو وكان بين سما فورا كم سما زيتون باش ما مستا بریا چند روزان و بلاوکک بلاف کربو درباره دمسالا زیتونان ده تیدا خالن گرینگ هبون کسی کو دربدر بونه کسی کو عفرین درکتنه گلو د ودا هاتبو د بلاوکا ودا هاتبو کو کسوکارن وان او برهم زیتونان هلگرن یانجی بچنن گلو پابندی التزام و به کی هبه تقول جور جشنا ماما ياما بلاف كريا تيراتي جو هركس جو ورثته خوي شرعي لهرمي هبن كي بخازي تكليف بكي ام تكليف بواندن جو مسما وانجر هلينا تنن او تشتكسي جو كسي ختناجي انجمانا سيفيل و بيو اركيرابه ومسمي جرا راكي ود خدمتي مجلسكي ود بيشروجي هدر بقرين هاتن او ما في وان جرا بقرين باش ما مستا درباره بکارانینا گواژگاهان یعنی انجمنا جندريسي بریا چند روزان او جی بلاوگک بلاف کربو تیده جدوه و او جبریا چند روزان ج یکی هیویده يعني مسموحه کو گواژگاه معصره کارگاه زیتونان تکفن واری کارده یا و پشتی 15 هیوی چما او برواجی ویکیه زانه يعني كميات اندار زيتون جو هر نافشانا يعني اختلاف دقيق نافشايا ده نافشايا جندريسي اعداد دار زيتون بيترن بتوقع من دوي طريقاتي او زيد سبيدك نها النافشايا بلبلي امادكاري جبو دمصاله زيتونان تنكرن تابي تنكرن قفشكا انما جيت شهنا النافشايا بلبلي او نا امدنا تجهيزات خبرنا جي حاضر كرنا جاروان مينا بري 22 مع صرف الجماعة ونكا دور النهازرة اخافتنا تا داوي جبو شاگردن عفرینه جبو خوندوانن عفرینه چیه؟ ام بانگا خو وك مكتبة تعليمي دا انجمانا سيفيليا بالبليدة ام بانگا خو دكن ج خلقي خورا ج باف ودايكن شاگردارا گوورن ناوين شاگردان پوماركن اف شاگرد ايشت جي 1 دي ايشت دلستانا دايا ام بيبينا جو اوجي بتاv ما اركا كرابن او شاگرد نزيكي دلستانا بن گلک سپاس بو مامستا محمد سیدو سروک انجمن خوجهی نافچه بلبله گلک سپاس بو زانیاری انت دلدوانه که تایبدش بو آرکه رزان شیخ مو سروک دسته سرکردایاتی شپیلا پیشاروژا کرد لسوریه راگهاند کو به هلوستان نو یا امریکا لهمبر دوزا گل کرد لروجاوای کورسان کرد ویل سر آسا نافدولتی ببا خودان رولک مزن و بباندور او پویسته لشکر روش وگرن روجاوای کورسان دا کو مافن گل کرد مسوكر بكن تصريح برپرسي أمريكي جبو بجدار بونا كردا وكا بيكاتيك سركي جارة سريا سياسي پیش روجا سوري ده غاوكا بيوستا غاوكا گرنگا و هيفيا ما او غاو نبين جبو چارس جبو چارچيوا راگهاندني بتني ام دخوازن غاو السر عردي بجي بگري و اف غاو گلك گرنگا بجي كرناوي ام دزانن امريكا برولك
هەری گرنگ دلەیزێت پێشە ڕۆژە سووریدا و وێ باندۆراوەی گرنگژی هەبێت vê rolêda ji ber vê jî em dizanin îro yek ji siya ji xaka Sûrî dibin kontrola Emerîkiya de û ev jî tê di piştgiriya Emerîkiya ji şervanê PYD ra yê got îro bercewendiyê wa Emerîka li ser xaka Sûrî diparêzê ji ber vê jî karê birastî rolek giring bilîzêt pêşa roja Kurdî û rola Kurdan pêşa roja Sûrî bi tevayî de û ev jî tê diriya çend xalê serekî yê got îro ji Emerîkiya tê xwestin got pê dixtê PYD bike yek jê pêşmergê roj derbasî Sûrî bibin û ew karibin bi rola xwe di parastina Kurda da û di pêşa roja Sûrî de bilîzê ya di dua çareseriyek siyasî di navbera van partiya Popxwe da werê avakirin û ev çareserî ez bawer nakim çê bibe dibin van siyasatê PYD yê got berdewam e tê da di terorkirina milletê Kurd bi tevayî û bi van siyasatê herî zehmet dijî milletê Kurd pêk tênê û em dizanin îro tiştên herî giring ji PYD têne xwestin got garibe di rola xwe pêşa roja Sûrî û nav Kurda de bilîzê yek ji wan tiştê herî giring ew birîna têkiliya bi PKK ra birîna têkiliya bi rejîma Sûrî û Îranê ra û xwe weka partî Kurd li Sûrî bimeyzêne û dev ji van siyasatê xwe dijî milletê Kurd berdê ev gava di dua tê xwestin Kurd weka hêzek serekî karibin di rola hemû mihafil û kongirê navnetewî de amade bibe û karibê bi xurtî wê rola xwe bilîzê û karibê nûnertiya Kurda bi tevayî bike lê ez bigumanim got PYD dev ji va siyasatê xwe berdê û ez bigumanim jî got PYD têkiliyê xwe bi PKK re jî û van rejîma Sûrî û Îranê re bibirê ji ber vê jî ez hêviyê min nînin got PKK yan PYD karibê حکومت ترکیه کاروانک لشکری نو به مرمه بجیکنا رکفتنا دورا بیچک د نافبرا گروپین چکدار و رژیم اسد ده شانده ادلبه جالی خواه اپوزیسیون سوری اشکره کرکو سیخورین ترکیه جوان را گوتیه دورین روسی ویل دورا بیچک تنبن حکومتا ترکیه شویدی ایوارا چهارشنبه کاروانک لشکری نو برفدورین دبن کنترولا گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوری و لی پاریزگاه ادلبه شاند کو بویکی هجمارا برواجی یا بجیکرنا رکفتنا ترکیه روسی ده درباره دورا بیچک دناورا گروپین چکدار و چکدارین رژیم اسد ده دست پیدکه لگوری آژانسا فرانس پریس یا فرانسی راگهاندی کو کاروانا لشکری یا ترکی جه 40 بار هلگرین لشکران و اوتومبیلین لشکری پیک دهاتن و برف خالین چاودیریین ترکی و لدورا جستر شغور لگوندوار باشور روش آوای ادلبه مشتجیبون حکومتا ترکیه 12 خالین چاودیری لپارێزگاha ادلبه درست کرنه و اف کاروانا دوانه حکومتا ترکیه دشینه پارێزگاha ادلبه و لخالین چاودیری نشتجی دکه بکو بشیوهیکی فرمی را بگهینه کو اوان کاروانین لشکری شاندنه ادلبه وکو انجام جریکفتنا ترکیه روسی لسوتشی کود نافورا سروکی هر دو ولات نافبوری ده دمها بوری ده هاتو با انجام دان کو دورکه بیچک به برفراهی 15 تا 20 کیلومتران سرپرشتیا ترکیه و روسیا درست بکن و لسر شان ترکیه دکه و گوچک انگرانین گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونا سوری و لدورا بیچک ور بگره و گروپین تندراو تا 15 هیوی مهی لگوری ریکفتنه دویج دوری درکبن. جالی خواه چکدارین بسر اپوزیسیونا سوری و لپارێزگاha ادلبه جا آژانسا رویترز را راگهاند کو سیخورین ترکی جوان را تکس کرنه کو هیزین روسی و دورین خواه لدورا بیچک بری و نبن و تنه دوری و ترکی بن. چکدارین بسر اپوزیسیونا سوری و مطرسیا وان جبلاف بونا هیزین روسی لدورا بیچک هیا جبر کو روسیا هف پیمان اسد و هبونا روسیا جهبونا رژیمه لگوری پسنا گروپین بسر اپوزیسیونا سوری و دوی درباره ده ولید المعلم وزیر دروی رژیم اسد راگهاند کو پابندبونا ترکیه بریکفتنا دورا بیچک گاوکه برف کنترول کرنا پارێزگاha ادلبه.
وزیر برافانیه امریکا جیمز ماتیس راگهاند که ارتشا امریکی بنیاز هزن خوجهی ین سوری لدیجی رخصنا داعش تروریست راهینان بکه. ماتیس سربار کرد که امریکا جبو ویه که هجمارا راوشکارین خواه لسوریه هفدم نزیکبون اجنافبرنا داعش زیده تر بکه. ماتیس بردوام کرد که پشتی قوناغا بداوی کرنا داعش پیویست روشک اولهی دا کوره لبر دوباره وگرا داعش جبو سوریه ورا گرتن پیویست دابین بکه. سرباری کو دوی هزن لشکری ین خوجهی ورن آوا کرن و امریکا دیل سر دست راوشکار و پسپورن خواه راهینانان بدوان. وزیر برافانیه امریکا جیمز ماتیس آماجا بوی اکی کرد که امریکا هول داده انجمن خوجهی جخلکن هر دفره که رزگار کری را آوا بکه و بوی آواهی دی برافانیه دبر سویلان ده وره کرن. ولات روسیه سیستما اس-300 یا موشکن دیجی بالافرین جنگی رادستی رژیم اسد کرد و امریکا و اسرائیل مترسیا خوا جگاوا روسی ددن دیار کرن کبویه که ایران و بهز ببل سوریه و شر لسوریه و بردوام به. وزیر برافانیا روسیه سرگی شویگو ده سروک روسیه ولادیمیر پوتین آگهدار کرد که اوان سیستما اس-300 یا موشکی یا لدیجی بالافرین جنگی رادستی رژیم اسد کرنه. و او یک بوجه مترسی و نرازی بونا هر یک جوالات امریکا و اسرائیل و تفیویه که اسرائیل دبیجه او بردوام بد آرمانج کرنا بنگهین ایرانی لسوریه. سرگی شویگو دبیجه سیستما اس-300 و لشکرین روسی لسوریا بپارزه. به تایبتی پشتی کو به صدما آرمانج کرنا بالافرین اسرائیلی جبنگهین رژیم اسد لسوریه رژیم نافبوری بشاشتی بالافرک روسی آرمانج کرد. ده انجام ده 15 لشکرین روسی جیانا خواه دست دابون. وزیر برافانیا اسرائیل اویگدور لیبرمان نرازی بونا خواه لسر بجی کرنا سیستما اس-300 جرژیم اسد را در براند و سربار کر که پشتی سیستما موشکی یانو و مطرسی لسر اپراسون وان لسوریه لدجی بنگهن ایرانی رژیم اسد درست ببه لیبله او بردوام بن ده آرمانج کرنا خواه ده. جالی خواه هیزر ناوریت بردفکا فرمی یا وزارت دروه یا امریکا راگهاند که رادست کرنا سیستما اس-300 یا موشکی جبور رژیم اسد و ململانی لسوریه گرتر بکه ده هفدمه که گلک کشه لسوریه لدارن. جالی خواه چافدرین لشکری دبیجن که لیستوکا امریکی اسرائیلی روسی اشکره و زلاله. جالی که و امریکا بانگا بلز جبو درست کرنا کمیتین دستوری دکه تا که قناغا و گوهز لسوریه دست پی بکه و لسر آسته لشکری جی تری گریه لپیش روسیا ناکه گوهزا اسد یا لشکری بهستر بکه. چافدرین لشکری مطرسیا خواه به بلندبونا آسته شر لسوریه ددن دیار کرن. به تایبتی کوته پیش بینی کرن کو شرک حریمی لسر خاکا سوریه ور رودان او تنه راجوی و ولاتین سوری ین سویل بن. سروک روسیه ولادیمیر پوتین راگهاند که هبونا امریکا لسوریه بن پیکرنا بلگنامه نتوانیا گرتیه. ولادیمیر پوتین ایرو راگهاند که روسیه دخوازه که تواهی هزین بیانی سوریه درکوه دراوانده هزین روسی جی و سربار کرد که هبونا امریکی لسوریه بن پیکرنا بلگنامه نتوانیا گرتیه. روسیه هبونا خواه لسوریه رواد بینه به بهانه که هماهنگی لگل رژیم اسد در باسی سوریه بویه. و امریکا جی هبونا خواه لسوریه رواد بینه جبر کو بدیتنا و اسد رواتیا خواه دست دایه پشتی کو تاوان جنگی لدیجی سیویلان لسوریه انجام دایه. تورا سوریه مافی مروفان راپورتک درباره کشتین دبن اشکنجه رژیم اسد ده دمها ایلونا بوری ده بلاف کریه. تیده هاتیه که بیتریه وان کشتیان جهرد و پارزگهین درعا و گندوار شامنه. تورا سوریه مافی مروفان امر کشتین مها ایلونا بوری ین دبن دست رژیم اسد هاتین کشتن بلاف کر و تیده راگهاند که 41 گرتی دبن اشکنجه ده جیان خوش دزدان دناوان ده زاروگک و هنرمندک و ورزشوانک هبون. لگوری تورا سوری کو بهتری آن کشتیان جهرد و پارزگهن گندوار شامه و درعاینه کل هر یک جوان پارزگهان 11 ولاتی دبن اشکنجه رژیم اسد ده جیان خوش دزدان. دناوان کشتیان ده زاروگک بناوی صبری الحلو 17 سالی که اول باشور شامه جسال 2016 وهاد بو گرتن و دبن اشکنجه ده جیان خوش دزدا. تورا سوری هر وها تکذکر که ورزشوان علا الجندی لاستقوان تیما نوایا لپارزگاه درعای سال 2014 جعالی رژیم وهاد بو گرتن و دبن اشکنجه ده 11 ماه بوری ده جیان خوش دزدا.
هروها هنرمند و میوزیکوان سوری محمد دیب محمود که او بخوا برگزا فلسطینیه جمخیم الیرموک یا پنابرین فلسطینی الشامی هاتا گرتن و دبن اشکنجه ده جان خوش دزدا. تورا سوریه مافی مروان 933 کشتی دبن اشکنجه ده جدسپیکا سال 2018 و بلگه کرن و تکس کر که 911 جوان لسر دست رژیم اسد بون هروها تورا سوری دا زانین که رژیم مالباتین وان کشتیا نچار کرن که لسر بلگنامه امزه بکن که او کشتی بسدم نورمال جان خوش دست دانه به که او مالبات تر مزاروکن خواه ببینن. برین هاجی رخصنا هیومن رایتس واتش راپورتک ده سالا بوری ده بناوی کم کجین مروفی بلاف کر و تیده داخویا کرن که بهتر جه 17,000 گرتی ده زندان رژیم اسد ده هاتنه کشتن و بالکشن سر سیداردانا بسدان جگرتیان. لعلیک دن دسته و یاسای ناف دولتی دان پیدان بگرتنا بهتر جه 250,000 گرتیان دکه و دبیجن که بهتر جه 80,000 ولاتین سیویل جه همو پیکاتین سوری هاتنه بنچاف کرن. وزارت پرورده لبنانی ریگری لپیشی خوندکارین پنابرین سوریه کر و جدبستان فرمین حکومی دور خستن و روشا ملباتین وان یا دراوی خرابه و شیانین وانین آبوری توننه که او درفت لدبستان تایبت بخوینن او درفت لپیشوان توننه. وزارت پرورده لبنان ریگری لپیشی خوندکارین پنابرین سوری گرد و جدبستان فرمی حکومی دور خستن و روشوانیا دراوی خرابه و شیانی وان یا آبوری خرابه و او درفت نینه که دبستان تایبت بخوینن. جلکوان کرد که بخواج خلکی باجار عفرینه و پنابره لولات لبنان جمال پرا روژاوا نیوز را دازانین که ریوبری دبستان کی فرمی حکومی لپایتخت لبنان بیروت دسپیکا دمسالا نویا خوندنه ده رگری لپیشا زاروکن پنابرین سوری و دناف دجی زاروکی وی گرتیه و او یک پشتی 5 سالان جخوندنه دوی دبستانه ده. و ریوبری دبستان جوان را گوتیه ایرو بریار قدغه کرنا بردوامی دان بخوندن وان د دبستان ده جوزارت پروردهی یا لبنان وهاتیه و دیار کربو که اف بریار همی وان ولاتین سوری لخود گره که بمرامکار یان جی پنابربونه پشت شورش سوریه و لولات لبنان بجهبونه. شیخ روسا گوت پرانی وان ولاتین سوری شیانی نوان ین دراوی لوازه و نکارن زاروکن خواه بشینن دبستان تایبت و او بزوره بردوامی بجیان خود دن و اف بریار همو زاروکن پنابرین سوری لبنان جخوندنه بپار دکن. شیخو هوارا خواه و پنابران دریا مال پرا روژاوا نیوز را دگهینه وزارت پرورده لبنان و ریخستن مافی مروفا و ریخستن جیهانی یونیسف که به هوارا زاروکن پنابر ورن و چارسریه کی جوان را ببینن. مافی خوندنی و فیرکردنه و پرورده لگوری چارنامه جیهانی درباری مافی مروف و مافی زاروکان و ریخستن یونیسکو مافی هر کسی کیا و بپار کرنا زاروکان جخوندنه دینفشه کی بخوندن مزن بکا. جوانکی کرد خلکی قامشلو اوه زیدتری هیوکه وندایه و چارانویسا وی ندیاره. نهاد محیدین رمضان دسی و یک ماه نهان جمال خواه لمحطه کفن یا باجار قامشلو درکت و بر خدا باجار منبجه داکو کاروبارین خواه بریوه ببه. لیش به روژه ده تو آگاهی و زانیاری لسر وی توننه. برای نافبوری دریا آرکیره بانگا خواه گهانده هر کسی که آگاهی لسر چارانویسا وی هبه داکو بده مالباته وان. نهاد محیدین رمضان خیزانداره و باف سیزاروکانه. جوانکی جدیرکا روژاوای کردستان دما کش ترکیه بری خوددا یونان بلما وان بن آف بو و تانا تو زانیاری لسر وان تونه. جدارک جمالباتا حسین ادریس حاجی جارکر راگهاند کوکوره وان جسی مها بوری و بر خدابو یونان لیش بر کو بلما وان بن آف بو نوچایا وی هاتیه برین. مالباتا حسین ادریس حاجی دریا آرکره بانگا خواه گهاند هر کسی که اگر تو نوچایان زانیاری لسر وی هبه بده وان. بریا چند روزان بلمک دریای ترکیه ده بن آف بو و سه جیک مالبات جیان خواهش دست دابون. رخصتنا پارتیا دموکرات کردستان سوریه لکامپا فایدی یا پنبرین روژاوای کردستان سمینارک رخصتنی جرخصتنا جنه یا پدک سیرل درخست. سمینار جالی هیام محمد اندام کمیتان آوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و هاتا پیشکش کرن و د سمینار ده هجمارک جکادر و اندامن رخصتنا جنه یا پدکسه بجدار بون و لسر روشا رخصتنا جنه و چاوانیا پیشخستن و بهز کرنا رخصتنی سرکرده یا پدکسه هیام محمد بهرگولی راوستیا و لگل بجداران گنگ شکر.
لهولا کنفرانسان یا کامپا دومیز یا پانبرین روجاوای کردستان یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا خولک از زمان انگلیزی و نوجداری به آهنگ بداوی آنی لگور آگاهی آرکه کو یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا دا آهنگ ده ماموسته و راهینرین خوله خلات کرن و داویه ده باورنامه لسر بجدارن کو دوی خوله ده درچونه بلاف کر و دیلان و ستران کردی و تابلوین هنری هاتن پیشکش کرن. به وی هلکفته ده شاندکا رخستنا کامپا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دوی آهنگی ده بجدار بو. دەستپێکیم خارهاتنا کەناڵاوت کەن بۆ ئێرۆ بێدرێ ئامادە بوونە ئەم بۆ کەیکیتیا خوندەوان و جوان دموکرات و کوردستان ڕۆژاوا و ڕێکخراوە گەنجینە ئێرۆمە گرنگیەکدا بە هەردوو خۆلا تەمریدە و زمانی ئینگلیزی وەکو ئەم دەبینی سەرما بۆ یارن گۆ لە سەرانسەری جیهانێت قەومن ڕۆژانە پێویستە گۆ لە هەر ماڵێکیدا لە هەر جەهێکیدا کەسن زانبن بکارێ تەمریدێ و هەروەها زمانی ئینگلیزیژی ئێرۆ بێ زمانێکی فەرمیل سەرانسەری جیهانێ ji ber wê yekê ji me tê xwestin ku îro em xortê xwe û xwetabiyên xwe em fêrî zimanê îngilîzî dekarbin êka me bigihîne seranserî cîhanê me ev her du xolê me îro bi domahîk hatin xola me serda hêva bû ya îngilîzî rojê çarşêv te bûn û îro jî bi domahîk hatin û şehdewa hatine dabaşkirin û em daxwaziya serkeftinê ji hemî xwetabiya re dikin û dobara ser serawser çaba hatin. نافي من معمر مصطفى خريجي معهد الطبيمة خريج الشاممة اختصاص مخدر دوما هيك ما قالك طلابي خو خرجاندن دوراتي اسعافاتا تمريضي ما شكتشو خورتانا بهندامي بيستو دوما هيك هاي بكوني دي شارع ورا بدوامي كان مسباتيا وقت خورتاجي كان جو التزامك قالك باشكرن حتى بدو هيك مركزات اتحاد طلبة مديرية خفكر جبر باطلبة جو قالك تاخذ جفاله كان باطلبة مسباسيا وحمقات كان ديل بعمر صالة از جنجنيرا ما مستمع انا ما مستار وضايبون رجعيرو ما شهاده خوي ما مستفيستاندن من دورك الطوعي فكر برياده يبونيفا طبعا دورك ناجح بكل معنى الكلمة وبشهادتها قال لك ما مستوى مظن كان بيدجي ومن عددات طلابين حفتبون الحمد لله ضمن حفتي حمو كامل ناجح بون ورفعنا ليفلا الدوية هركسي جور مستوى خا رفعي وإيرو فاينلا دوريبو وما شهادة كامل وزعاندن سرحمو طلابا وخازم سفاسك قالك جرمش اتحاد ومكتب شؤون الطلبة وجمع مستسان دي مستيا مرة سكنيد أولا دوري بله تماشاوان هجا به راپورته ام گشتن داویا بولتن اخوا دوباره سرنوچم بیرا و بینن د 48 مجمرین بوریده پیاده 23 چکدارین داعش لروجاوای کردستان سربست بردانه و لهمبر پریان راضی بو سیستم خواندن یا رژیم اسد لدبستانان ورا خواندن جگری سروک هفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه جهلوست امریکی همبر کردان ده گشبینه انجمن خوجهی یا نفچه بلبلی یا عفرینی راگهاند جمافه کسوکارین دربدرین عفرینیه دمسال زیتونان هلگرن ترکیه کاروانک لشکری نو برف ادلبی و شاند و ولات روسیه سیستم S-300 را دستی رژیم اسد کرد هر شاد و بختور بن